Kalba Modi bu Jinping kita yang kedup kum shiperlok bai e thepmen siam. Utrompat udang saukar ang daga jingdom. Uputin udang remuin na kendong. Kumno kali jia kumni. Nalor jong ka Pakistan kari ke biathut bahaba ke India kadi ke China. Kabla penram ru ya ke India hak thama haus nem khaknes pa rupuar. Kajinya penibor hapen ke India ba ke China hadoklam hajan border Bhutan mat Hagalwan Valley haladak kelajan penkhe thama biang hapen ke negiri. Kari Amerika kadi ke perlok bejan bahaba ke India ha ke program Howdy Modi layu i bu trom ula pedang buram bat yero bahayu Modi kum uperlok juga Amerika. Tipma marsenyo long presiden biang mentah ha kesin ke baar utrom ula thalanya ke India daga khajana lani ke treat tarif kabla kot hadu 90% bula bu namta kimar bashalan na India sya Amerika. Kani ke jingle utrom kan kata jori ki karkhana berki industri sa India kumya ke textile bat ka pharmaceutical industries kan pechong su iru ya ka kam ka jam jong ki pho hajar ngut kinong tray batray hakini karkhana utrom ukhruwet ka India da khajana ka bahe namar udom ya ka India baka thiet umpnyang row lani crude oil na ka Russia utrom ukwa ban pentlot ya ka khai pateng jong Russia bolwa thalan da ka sanction ya ka Russia namar bakla her thama ya ka Ukraine kumta udom baki India kay di thiet bat ka Russia. Dangshen keladon ke jinglang latip kum ke Shanghai Cooperation Organization Summit lane ke SCO meet keblalong ha Tianjin ha China ke SCO kade kenhun jong kiri na doba Asia belaseng hosnam arjar iwei ka India ru kelalong tekot na du usnam arjar khatnyo ki tekot ba pau jong ke SCO kilong ke Russia China India Pakistan Iran Saudi Arabia mat kiwi ka jingthmu jong ke SCO kade benmara ya kajing teli ba kajing jan hapateng kit khot bat berkentiru ya ka khai pateng hapateng jokini kiri Narendra Modi bat presiden ka China Xi Jinping kilele jan ba hakani jinglang lakum ba kide ki perlok bai ej ba kilai menjur ru halait li kimat kata bazdangno ya direct flight hapateng jok India ba ka China bat pensuk ya kajing yo visa lani ya kajing yo rong yo mi kibriu jokini artli kiri bat berkentiu ya ka kam jungo kai perthai Lada ke India ba China kin bu no sharut ya kajing tres new iwei bat kinya long perlok no khai pateng klem artatin ke salong kiri beruspa tam ha ka pertai bat ki bahe tam ke GDP haus nem arja sanpau ka China ka long kari ba khmat ha ka manufacturing sector lani kajing pemi ki tiar kitar bat ka infrastructure sector ka ba ke India pa ka long kari ba khmat ha ka information technology bat ka service sector nalor kata Laipusan persen jong kejingpun beriau ha kepertai kadai tang na kini artli kiri keblakot hadu aspa prapoklur. Kumta ke India ba China kidai kiri bubun ki consumers lani ki nong thiet jing thiet. Kejingpun kieu kajana ke Amerika persya ke China ba ke India lese kan sapelong kini artli kiri banyalong business partners no ha kejing bombanse banyaman toilang. Kin hap klanya khai ke pateng kenama kim dan kamshu banchanya tang ha ka dollar lani ka pisa jong ka Amerika. Uputin ubudi uporlok jong ka China bagi India ukwa bagi ni artli kiri kinya trilang no kenang berpendu ya kajing sarong bajing lek behe jong ka Amerika. Kalbau presiden jong kari baklan bor ta maka pertai udang pej. Lek se da jing dom ni jing babi ni jing benut ngimtip.